Play Pibaro, Ipidang Subhai Pi, Chapit Kmi, but Kikubo, Baman Kasi. Kajingkiang kabalatay da kabano sinyang hapdeng kibriyo ka Meghalaya bat Assam kabadon hasnong rong saheb kabadon ha kaput Meghalaya bat Assam layo ban pli pat ba no negasngi ya kabalalet ban pli daw ba Merrill Bonds MLA Kanongpo Constituency haringkat kajingdon uba Balajit Rani MDC Nongpo lembat kiwede kinongyalam shnong jong katay kathan ya katay kajingkiang kabalayo ban plepat ba negasngi latay da kibriyo ki basa katay kathan kaput ka Meghalaya bat Assam ha kaba kitay kipat ba na Meghalaya Assam kilasay pisa marsan spa shiyang nakabenta bantay ya katay kajingkiang knang bansuk kalet kawan pedeng kiti ki brio ki basa hakite ki jaka ki bakhaput haba ple pat ba ekate ki jingkiang la sakhi da ka jingdon lang ha pedeng ki nong yalam shnong bat rio pat ba naga Meghalaya bat Assam ha ka ba ka jingthumu jongki bante ekate ki jingkiang kalong bansuk kalet kawan ha pedeng ki brio ki basa kate ka than khaput Yasa bro sikata ngala banong ba haka state Meghalaya gijungi kimtip ba kani kamarmain ga kuswai kadai haka kaput jong ka Assam namar judan gano kahuri kahura kani kajinya kajia apdeng jong ki pai ba nang song sunong na baro atli kiliang kani galong kay ka bas dokumen naga benta ki jongi bangiyo ban songsuk songsan ha kani ka jaka te nagaliang ga jonga habang asong mene nga prakhan baya kani ga jingking ya kejat lade banong ka Bridge of Peace. Kajingking jong kajinya sok. Mo. Bridge of Peace. Ladalong gawala ka ay kerteng no hakatin jong pi jong kumno jingking jong kajing sok. Mo. Ahok adan. Mo lade banong kuntai kani kajingking. Namar ba ngiye iwe nang neru umdon nang teru umdon kano. Ni penpau ya kani kajing sok men. But sagaway kalong kay ka ba penkemen namar ba liya lese kani galade kajing angnut kajong pi kabla slemba kaba pi don hapring jong kajing hakaba ngi julet nagawai ka po sa tes po Assam bana Assam ro pijuan sani njudon galenti ay kajat kaba penjan kadon nakawai sate sapo marman satay kala penjingay pi nang ni banyak style bankit yang kemarap ke jong pi bankit yang kinongpang ko bapilay itu andai daga jingdon jong ni kajingking kala pensuk ya pi bapinlay nang ni siya po Assam ban Assam kani te ni kermen ba kani kajingking kan ay pi kajing mentoy kumba kapau badai da kajing angnut ba kajing prang kajong pi baka we pakawe kalong ying ro kalaydon benta hagaban sinay kani kajingking nagaliang kajong ngaru kum nong mi kman alba kinong yalam ki jong pi kilawan bani kendo ngalayo bani no donation hadu kopor baki sedang san hajar tengka hadu kopor baki sedang ban senai ka jingking ban ngalayong yeki baha kopor ba pli ngan sa ai biang sasan hajar tengka kata kamu mentakasni ya ka baniyo ban IT naga benta baniyo banirap jadi kum ki pai ba nong song snong ki longying baro banyadon ketilang batpi namar ngitip ba kila say dala ka jong ka jingdon ka jong pi ka wa kani ka jingking ka penkam yang pi kani ka ban pensuk na ka benta kalit kawan ka pang ka stom kamtam ka khayi ka pateng ki kamying kamsem pakumta de nak ta ka daw ong yang pi ba iwe pi ki longying ki baladan benta naga benta ban sinai ni jingking ban sup ban kami ni parok idi Moses jana mar kata kum kinong song ki kani gidi nuksa ka bahatam abo hi kum ki snom betul ha kani kita sila pri ka nuksa ka parok idi ban ki parlok nang song gi jongi ki ba hap apo uput usam jong dalam kali ya perlok karbi demi keberangannya ter nadu na ampreling Dendral Markang Hulia Marman Pisamburu Rong Saheb
cakuswai rong telu injalbi terus rong betah. Kini kat binginang lah berkemau. Hi imsuk imsan. Jenis liang tu ngam deti bahagi kerten du bisnong dan dari hapok ini gidan gangguran gidan ini kini alam gidan ini isuk kemen ni bani iya kini kemudian juga jinga it kijumpi kini ketika berkongsan jinga it jinga teli kijumpi nyempat yos mau makan ban ingi scam ru makan nong jai tiap ai kijing kular nakaliang kijumpi ni kuah makan longkum ni Parlok, napo kita lagi dulu pakai parlok. Aspo asam. Ini im kepiki. Kata dia kebukusan. Iwi kita kangi kita apu borda yang melihat asam. Kita dijinkan at kita dijingnya. Napo. Dan dari hang ini sukumen ublei udang ri kerpang. Udang ai kajing kamen sium jong kajingnya apa yang jong piu pengikwa. Mengenai kepensium kanang idon. Tadi por kita wan. Dia nomor kata kani kajing dan jungi mata kasih ni kemen sibun abni inakaliang gejongau emeli MDC gidan ai sangim syam layo alat pan ai pi nak skim mapin snai kan ni dei ma pi wei gilong ying balai senyang marsan spa ka yo bagi peniam ni namar kata kat no kemen yang gitu bene nakaliang jong i pa parang terang ro ilapen so mohon magani gede ha bordar minggu yaki skim gini type gini rap ro idong ki guidelines ki prepare ki ba minum lah nak kalian jung niru ban bu dan regin tahu ki lat ki kumno ban yarap namaro gani ki ka ba dot kam ang ti ma injal bi ro don gawe gilasna menta ka dong ni ka pensuk panlit panwan ki kam tam ma pang ka stom nang ne hang te la ne ka khai ro pateng ki di ki chur ki jap ki tiar ki tar ki jing don kam ki man kasni ki don kam ki ma ka tangi don kam ki ne ka surong Dang ha kini ki nadu pung simti kum MLA ngala jukren ni kini ki parlok ki jungi ki bahap po ka jelas megni sepang kumno ban wan ki kilat jingarap ban penroy ya ki bordar ki bede lang bagi interstate border area development program ISDY agaba ki snem ki balale baro sikatu kisnong ki bahap anong po potensi ki syamarum aga list apo banyo yang jingarap na interstate border development program. Henry dan su penrungsian marsen long ya kene kumnong mikmat abang persang berpei mesti menhagatu gidan berperhat kono penyerap jingking markam dan ka bahapi ni api samburu nang taha injal bi berkontak. Abang persang berpei kalis nilap bagi keteng senong dan kimda. Tinggal tu udut sapo ka border area. Bat mentah gilarung managani ha assembly rudang de ban petisang dang kren sepang gane kapang bat bagi snong gi jong pi hang ne khatlai terli gilarung adang yakun mentah ban pendrung hatu sepau terli di bakan tuk pat sedu sumrang ca caren nang ta bel kuri duwe putat ter rong hilik mentah gitu cepat rong de pi bange putat gilarung ha ka ba nang ne hin sala ban ha ik proposal ngalayo nagaliang